Točno se znalo kome u tanjur ide glava, kome najbolji komad mesa, a kome kosti. Oni su svaki dan objavljali redovna znanstvena istraživanja koje su naprijed bila planirana, izbušili su rupu u ledu, mjerili su temperaturu mora, salinitet, dubine, mjerili su geomagnetizam. To je vrlo značajno za tu ekspediciju, ali na brodu je bila depresija, bili su potišteni, brod je u ledu, kako ćemo se vratiti kući. Brod je bio dobro sagrađen, ali svejedno ga je led lomio. Njega nije ulazila voda jer je on već bio uzdignut iz mora. Ali neizvjesnost je bila velika. Oni su nekoliko navrata sa svojom fizičkom snagom i barutom pokušali led osloboditi, ali to je bilo sve bezuspješno. Strahovito kratak ritam isprekidanog zavijanja najavljuje vrhunac sile. Potom slijedi prasak, više crnih linija nasunce vrluda snijegom. To su nove pukotine u neposrednoj blizini koje će u sljedećem trenutku rastvoriti ponore. Tutnjeći se pokreću i urušavaju podignute konstrukcije, nalik gradu koji se ruši. Ledeni grebeni razbijaju se u padu, a gomile snijega slijevaju se s rasprskavajućih hridina. I u svom tom metežu brod. Koprca se, naginje i uzdiže, no strašan je prizor pritiska čija sila jednostavno spljošti odbojnike, poput bačve debele hrastove trupce, a sam brod počinje pucketati. Zapisao je u svoj dnevnik natporučnik Julius Payer. Tako da to otkriće nove zemlje, barem im je popravilo moral. Bilo je oko podneva. Oslonjeni na ogradu palube, zurili smo u lelujave oblake magle. Iz nas provali buran slavljenički krik. Zemlja, zemlja, napokon zemlja! Na brodu više nije bilo bolesnika. Svi su pohitali na palubu kako bi se vlastitim očima uvjerili da pred sobom imamo nepovrediv rezultat naše ekspedicije. Doduše, nismo ga ostvarili vlastitom zaslugom, već sretnom čudljivošću naše ledene sante i kao u snu. Payer je sa svojom odabranom ekipom u nekoliko tjedana te prve zime uspio grubo kartografirati to područje, nazvao ga zemlja Franje Josipa, jedan rt je nazvao rt Fiume, rijeka, jedan rt je nazvao rt Trieste, gdje je živio Vajpreht, nazvali su jedan zaljev ili rt Politrovu, tako, nisu svoje imena dali. Pitanje časti je bilo istraženo onda, tako, ta skromnost nije bila hinjena, znate, oni su, mogli su to učiniti, oni su, mislim, najveći otok nazvali po Vilčeku, koji je dao najviše novaca, a cijeli arhipelag su nazvali po caru, što je bilo u redu, ali ovo drugo, nastali su Kapo, Frankfurt, ta imena se još i sada ostale. To kartografiranje je ostalo, naravno sad je to preciznije i bolje. Vratili su se, ekipa se vratila sa Payerom na brod i proveli su još jednu polarnu noć, jednu zimu, što nije im lako bilo, ali sada više nije bila takva depresija, već te zime su odlučili da će morati napustiti brod. To je već koja godina? Zima 73. na 4. Na proljeće, dosta rano, se je Payer uputio u 2 velika istraživanja tog novog arhipelaga, prikupio je posadu svoju sa sankama uz opse i ne znam koliko stotina kilometara je obišao, učinio detaljnije kartografiranje i na pred ljeto se vratio na brod i svi su brod napustili. Izvlačenje iz leda bio je možda najgori dio ekspedicije. Potpuno neizvjesnog ishoda, a ta epopeja je trajala gotovo 3 mjeseca, pripovjeda gospodin Miljenko Smokvina. Problem povratka je bio dvojak. Prvi dio su morali krenuti pješice po ledu, a drugi dio su morali imati čamce, jer su znali da budu napustili led, da će morati ploviti od leda do nove zemlje. I sad tu su nastali veliki problemi. Oni su morali imati veliku količinu opreme, veliki problem na sjeveru. Tu su već bili razni uzorci, podaci, instrumenti. Instrumente, oni su uzeli sve pisane podatke, uzeli su sve knjige, uzeli su nešto malo uzoraka, jer nisu na ta svoja 3 čamca koje su imali na brodu, čamce su stavili na sanke, nisu mogli puno toga uzeti, oni su morali uzeti hrane, morali su uzeti sve zaleđeno. Vi trebate otapati led da bi došli do vode. Anegdota je
da je posada imala male staklene boce na prsima u koje su mećali led, kako su se znojili da se to topi. Nije bilo dovoljno vode, nije bilo dovoljno špirita, oni su sa alkoholom otapali led da bi mogli kuhati, da bi mogli nešto popiti. Imali su suhu hranu, mogli su pse hrani, to je tako vrlo složeno bilo. Sve je bilo osmišljeno. Znate, od cijele ekspedicije, oni nisu imali žrtava od ekspedicije. Jedan čovjek im je umro, strojar Križ, od tuberkuloze. Mole tako više od 1 sata. Talijanske, njemačke i hrvatske zazive gospodina. Zatim Haller i Kloc peru mrtvo tijelo strojara i odijevaju ga. Križ treba biti dolično pokopan na obali Nove zemlje, a ne poput bilo kakvog mornara prepušten ledenom moru. Mornar Antonio Lukinović poklanja mrtvačku košulju. To je štirkana i lijepo vezena platnena košulja, koju je htio odjenuti na dan povratka u rodni grad Brač i u čiji obrub sada ušiva relikviju, sjekutić za koji je tršćanski trgovac devocionalijama tvrdio da je izvađen iz usta kamenovanog svetog Stjepana i posjeduje moć da nekoj jadnoj duši pomogne ući u raj. Zapovjednik palube Lucina prilaže krunicu od alabastera koju zatim Lorenzo Marola, koji se razumije u dekoriranje, polaže oko plavih ruku strojara. Marola je uvijek ukrašavao božićno drvce i uskršnji stol. Žele pripremiti pogrebe, svečanost, ne samo riješiti se trupla. U 3 poduzeta istraživačka ophoda terena oko broda, pješice uz pomoć saonica i pasa, članovi ove ekspedicije obišli su više od 800 km. Našli su veću skupinu otoka i nazvali ju Zemlja Franje Josipa. Našli su i druge, manje otoke, ali nikako nisu mogli pronaći put kući. Čamcima koji su bili teško natovareni, opremljeni sanjkama, oni su mislili doći do otvorenog mora. Na kraju se ispostavilo da je to optimistička pretpostavka, da će ta posada razdijeljena trećine moći svaka ući svoj čamac. Su čamci bili jako teški, led je bio neravan, bilo je snijega, bilo je svačega. Pa su oni cijela posada morala ući jedan čamac, pa otići po drugi čamac, pa po treći i tako stalno. Ali to nije bio glavni problem. Glavni problem se pojavio u tome da se led tijekom tog njihovog povlačenja prema jugu stalno mica prema sjeveru. I oni su nakon nekoliko tjedana, kako su stalno sekstantima snimali svoju točku, otkrili da se nisu pomaknuli gotovo 20 km. I to je takva užasna depresija ulovila. Brod je bio još, oni u 2 dana hoda bili došli do broda, na brodu je još bilo hrane, brod je bio topao, siguran, velik, tamo su bili doma, oni su se uputili u neizvjesnost kretanjem prema jugu, a još se to pokazuje da do tog juga ne mogu doći. Kapetan je nagovorio posadu da im nema povratka, ako dođu na brod opet će jedan dan morati otići natrag, jer te zalihe su konačne, brod se počeo lomiti od leda, znači